Mayo pagat panapon po kaya kayungan. Pigo naman tayo pong ini, ingkasyam ng aldo novena parangal, king kaya katamong patulunan, Santa Monica. Talakad tamo po at magkanta, king dalit apamuklat. Siklod tamo po. Ginubos niyan mo, wari pong labi ko. O Diyos ko, sumaup ka po kako. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Pamanisi, itamungan po, Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, iba ning pakalulu at ginuning sablang tula,
Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso. Ikang panaligan ko at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman ing palsintan ko, ketang anggang agyuna ning pakakalulong lelangan mo. Antimong akong sukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Uli ning dakal kong kasalanan, ang makasumami karingmal ang mata mo. Makasakab ko karingmal abitis mo. Ani kong sisising manyawad pakalulu, ampon patawad king sabla kong kasalanan. Uling balo kong matalastas, king ika kapilanman, may sakwil ing pusong sisisi at mapakumbaba. At uling balo ko naman ping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mga tuliran, ulinin kayalandang loob at kapaliwasan. Antimo ing pamagkala mo kang Patricio at Agustin, asawa at anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap akayadwana na kiyako, at alang-alang naman king dakal alwang bibo na king ulira. Magdatila ka, Jesus aginuko, pagkala mo sa kaku ing patawad, ning sabla kong kasalanan, ayadwan ko kiyaka kaniting nobena, king pamamilatan ning indukong Santa Monica ang pagsantungan ko, ampat ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlub, panyawad kong ang tawad kiyaka, at ngako king sisisyan ko, misan at makalilibo, ing pamikasala ko kiyaka, at tatanto kong matibe, na miyuman mikasala, king kasaupanan ning kiyakang mal-agrasya. Pagkala mo kasaka ko, ing pamagparating susuyo kiyaka, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikasi ko kiyaka, at malmong grasya, akalmlanda kang akit, ampon nabangnan, kayan king ligaya, kaya bening Diyos ipat espiritu, manggaking alanganga, yanasa. Panalangin king Aldo kang Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan ding Hindu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at indu ning emunanong doktor, at ibaning Santa Iglesia ang San Agustin. Ining mayumuming pamagdevosyon, darawon ko kaya ka iting nobenaryo, uli ning pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampon penganak amenga waglit, uli ning kasalanan, abinarang kalulungkot ding pakakalulong indung masipit magnasa, king pangakabus ding anak da. O maligayang Santa, ampat ika, balo mong penibalan, ing pibale-bale mo, at katubale pa king kalaro mong pamanyapat, king kabanalan, at ayamuyot mo naman, ing sinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamu, kamong lub, at kapibabatan, at Agustin naman, apanakomya naman alub, king lugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya, inyasat pigmulalande, ding meto balayan, ing pibale-bale mo, uli ning karatunan at pamiyaga agayo, at uli na naman ni masampat mong pamanaral karing katubale mo. Magdatila ka, malugod mingindu, balikdan mo no man sa ding pibale-balemi at katubale, ba nakeman mong dumaton at mikakasundu, at esangan mayuyumuan itang karatunan, masakit ng penabilin kaya kataning ginutang Hesu Kristo, yapin itang karatunan, apepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya nga sakit ang ganakang bininyagan, abinaming kami nilistilan, king B.A.T. Kanitang pamagpenitensya, at pamibabatang makayama kang Jesus, kanitang pamaningat, at pamanyasat, king pibale-bale, at lalong-lalo na, kanitang pamanaral karing anak, aantiking mangalatilapat malalagwalang amuyutan, inyapin mo ing demonyo, pisasakita nung siran,
Daptan mo sa king ela mawiwili, king kaparangalan, akapat dang binading kayanakan. Nunemyela sa king e kalarong takot king Diyos, apani bataning tunay kabyasnan, bang tingupayang king pangabyeming mikakasundu at misasanlub keti, apalaran ming miyabe-yabe mo naman kayang banwa, antimoying pamiyabe-yabe yung eni, iko ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapuryan king Diyos, datang king alanganga, yanasa. Panalangin king Kasyam Ayaldo, tula ng Santa Monica. Maligayang Hindu at tanggulan ming Santa Monica, uli nawari ning eo galing tulang kimta ning puso mo, kay bat ning dakal alasa, dakal alwat pamagpenitensya, bayo kamete, atangalan mong mi balik alub, sinal pantaya king Diyos, pepabinyag, at migasal mayap a bininyagan, ing asawa mong impatrisyo, at i Agustin a anak mong pun at sepo ning lugod mong kasyasatan, nananta king may pilit kang tinalangaban wa, may ngisnawang mabo, at minyabing antimo isimyon at ngamo. Ngeni po ginuko, arapat namo ing burimu kening alipan mo, uling ikit da na dening mata, itangking mabang panahon, marurok ng pagnasanining puso. Paniga po may po kaya ka, indong malugod, king pakiabot mo kaya kami, ing lugaran na kesaning Diyos, king tulang itanin, at akit misang migampanan, ing kapag nasan mi, karinganak mit katubale, at alasang mawawaglit karela metong man. Nune bagkus, nungatin mo mang metong amelili, manumbalik ya sa at sumut, magdatila ka sang magdatila, o malugod ay hindu. Pagpilitan mo sang pakirasan kaya kami, ing grasyang itinan, pati na ing yadwan mi kaya ka, kaniting kakayap naman kaya kami, yanasa. King kataymikan, sambitan tamo ing grasyang buritang nabangnan, king pamamilataning panalangin ng Santa Monica. Ibami at sukabanwa, misamba niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mong i Jesus. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Ibami at sukabanwa, misamba niyang lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ning lubo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mong i Jesus. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Ibami at sukabanwa, misamba niyang lagyo mo,
Datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo ket isulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mong i Jesus. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Panalangin a kapupusan king Aldoldo, itamongan po. O mapamakalulong Diyos, tulad da ring malungkot, at biyeding manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekiramdaman, ing dakal alwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak ng San Agustin, pagkalam mo sa kaya kami, uli ning pamamilatanda, ilang adwa, king tangisan misa, ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, uli ning mal agrasya mo, uli ning ginuwing Hesu Kristo ng anak mo, kambe mong mabibye at manibala, ampo ning Espiritu Santo, yanasa. Talakad tamo po at ikanta ing pamupos adalit.
Kambeda po din, may pagatmanapon po kay kayungan. At na po king kasyam ng aldo ng kaya katanobe ng misang parangal kang Santa Monica. Din po mag-offer kaniting aldo panimunan na katang po ting barangay Laput, Santa Cruz Maragul, Lector Ministry, ding membro na po ng Couples for Christ at PYM officers. Kambeda po din kaya katamo pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Sister Puring Rivera, Engineer Jesus and Mrs. Clarinda Punsalan, Sister Petronila Santos, Sister Grace Ornalis, Sister Flora Onofre, Sister Leticia Liwanag, Sister Tess Canlas, Sister Irene Sanchez, Brother Eduardo Tolentino, Brother Berhel and Sister Maureen Mangila, Brother Roel and Sister Arcel Punsalan, Brother Villamor and Sister Rizalina Tolentino, Brother Jeff and Sister Chari Lacson, Brother Romeo and Sister Vilma Punsalan, Brother Romy and Sister Agnes Miranda, Brother John and Sister Cassie Leia Almaro, SK Jasper Kiambao. Kapasalamatan da naman, Di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Celi Francisco Seller and family, Remedios Velasco, Luciana Nukup, Teddy and Alma Paras, Ben Canlas, Nelson and Severina Sun, Eduardo and Benelisa Manarang. Kapasalamatan da ding magmasusi king Aldodang Kiabaitan, di Rosana Villegas at Prisa Salas. Special intention, Deeds Anita David and family, Maria Bianca Lansang, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Ning Torres, Gemma Lumba, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ada Ronesa and Annie Rose Mary Lau and family, Krisa Tolentino, Ariel and Asapina Makabali. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Nelson and Severina Sun, Apong Dubi Tonggol, Rosario Di Marucut, Rolly David, Pat Ahos, Eduardo Martinez, Josepina Katakutan, Nenette Sebastian, Lucia Matriano, Celia Lagason, Arjan Manalo, Espirijon Kayahanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Mark Antonio, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Joy Manalo, at Bianca Marie Santiago. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Marcelino, Dolores, Rodigario, Bishop Oscar, Natividad, Florante, Ricardo, Cathy, Rob Lendel, Nestor, George Death Anniversary, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Ingkaya katampong kapag masusyan, panimunan pong Reverendo Padre John Zenon D. Tulio. Kristo.
King lagyo ng ipa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Ing kanwanan at kapayapan ay iba't king Diyos ay pata mo, at king Ginong Kristo manatili kaya kayungan. Maya pabengi po kaya katamongan. Viva Santa Monica! Palakpakan tayo po yung kaya katang patulunan. Kabang pagsadyan tayo pong tanggapan im banal na misteryo, ganakantala po at sisyan rin kaya katamong kasalanan, apepakit ka rin kaya katamong kaparan tao at arapan ni nga pong Ginoo. Iyag kastangin ni miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko. At kaya kayong kapatad, uli may kasala kumbina, kingisip, amano at dapat at miyaluwang kakulangan. Uli nitay panagapuko kan Santa Mariang Kapilanan Berhen, karin sablang Anghel Pon Santo. At kaya kayong kapatad, impanalangin niyo ko kin Diyos sa dinuta. Ing Diyos sa mayupayan tutu, pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbie alananga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya,
Sopan mo kaming magdulap karing ulagang magdalake kami, king alangkupas sa tula kaniting magbayong yato. King kapag nasanmi para king pengako mo, gawan mo kaming metong king kaisipan at puso. Itiyaduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonica. Iba't ya iting sulat kari Pablo, Silvano, at Timoteo. Mi paralaya karing miyembro na ning iglesia, karin Tesalonica, ding pinili na ning Diyos ipa at ning Ginong Heso Kristo. Manano na sanang ingrasya at kapayapan ning Diyos at ning Ginong Heso Kristo, miyabyeya kaya kayo. Kapatad, kailangan ing parati king pasalamat king Diyos, king uliyu. Matulid ing daptan miti, uling manatiling susulong ing kaya kayong pamanalig king Diyos, at susulong antimurin ing lugudyo king metong at metong. Pag maragulda kayo, karing sablang miyembro ning iglesia na ning Diyos, uli na ning kaya kayong pamanyalpantaya at pamanatili, busal ding sablang kaligaligan at kasakitan, at kaya kayong daralanan. Itiya ing katunayan ning matilod ning pamanatol ning Diyos, karapat dapat kayong maging miyembro na ning kayang kayarian, uli ning kaya kayong kapibabatan, busal ning kaligaligan. Inya parati da kayong ipanalangin king Diyos, ban maging karapat dapat kayo, king kaya kayong pangayawos. Manano na sanang ipagkalob na kaya kayo, king kapamilataning kayang upaya, ing sablang mayap yang kapagnasan, at iganap ing dapat abubunga na ning kaya kayong kasalpantayanan. King antikaniting paralan, ari na niyang dangalan ning lagyo na ning kaya katamong Ginong Jesus, at ikayo naman, dinan na kayong dangalan, agpangking grasya ning kaya katamong Diyos, at ning Ginong Heso Kristo. Ingamano ning Ginoo. Ipasyagyo ing makapagmulala ng dapat karing sablang bansa. Dalit kayong bayong dalit king Ginoo. Dalit ka king Ginoo o meto yato. Dalit kayo king Ginoo at puryanye. Ihayagyo aldoldo ing pamagligtas na kaya katamo. Ing kayang kayo payan karing bansa ipasyagyo. At ing makapagmulalang dapat na karing sablang tao. Uling ing Ginoo, maulaya at sukat yang puryan, sukat yang galangan, migit karing aluwang Diyos-Diyosan. Ding Diyos daring pagano, idulula mo, dapot ing linalang king banwa, ya ing Ginoo. Alleluia,
payaslagan me ing lupa mo kening kekang talasuyo, at ding utos mo, ituro mo kako. Ingginu manatiliya kaya kayo. Pamamasa kim maya pabalita agpangkang San Mateo. Jesus nga na, makalunos na kayo, eskribas at pariseyos, hipokritas, dirinan yung sagabal ding tao, balang masakop kim pamag-ari ning Diyos. Pamakagyo king ikayo, nakobisang pasakop kim pamag-ari ning Diyos. Sasabatan nyo pa ring taong bisang pasakop. Makalunos na kayo, eskribas at pariseyos, hipokritas, babaltangan nyo ring dayat malat at ing mamala baka yung manikwang agyang metong mumang pagano para king relihiyon Hudyo. Dapot potang ikwayon gagawan niyang lalo pang marok kesa kaya kayo. Inya midodobli ya pa mga intulid mi parusan king impyerno. Makalunos na kayo, eskribas at pariseyos, bulag at alatayid, tuturuyo nung ininumang sumpa yakin templo alang ulaga ing kayang sumpa. Dapot nung kinggintunan ing templo karinya sumpa, matibe ing sumpana, bulag at mangmang, isano waring lalong maulaga, ing ginto o ing templong makapagbanal king ginto. Sasabyan nyo pa, nung ing ninumang susumpaya king altar, alang ulaga ing kayang sumpa. Dapot nung king ayi na yat subabo ning altar, karinya sumpa, ing sumpa na matibe, bulag kopin, uling isano ing lalong maulaga, ing ayin o ing altar ang makapagbanal kaniting ayin. Uli nita, ing taong susumpa king altar ampon king ayin ayat subabo ning altar, karinya susumpa. Nung ing meto nga tao susumpaya kin templo at kin Diyos, amanok nangan kin templo, karinya susumpa. At nung ing meto nga tao susumpaya kin banwa, susumpaya king luklukan ning Diyos, at king makaluklok ka rin. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Maya pabengi po kay katamungan. Ating may kapagsabi po kanako niya misan nga na among maralas po kumakapagsimba pauli ning obat pa kanyan lapo ring sisimba kempisamban no kaplastikan. Eko po maralas makasimba kasi ring akakit ko magbanal-banalan lamo. Plastic la. Balo ko namang mapanagkasla. Kayari da pang sinimba, tatayala pang wedding. Kayari dang sinimba, makipagmarites na lakagad. Anya among, eko mayayamang sisimba kempisamban. Magtaslapin pong gamat ring perpekto kene.
alam perpekto, nino po wari kay katamo, ing alang bahid dungis ning kasalanan. Walang perpekto, lahat ay may kakulangan. Wari po pa kanya ning gagampanan tamo king mumunang parti ning banal a Eucharistia, tatanggapan ing kekatamong kamalyan at pamikasala. Aminan ko, magkumpisal ko kin Diyos, ing mi kasala ko. Mumunang parti pa mo ning misa, aminan tanang eta na perpekto. Oy ni po ing masakit ng tanggapan ring pariseyo at eskriba anyang panahon ng Jesus, as if ilan ang malinis, ilan ang perpekto. They follow the law of God, they follow the 10 Commandments, and even the other 613 other laws. Sa sambala po kin templo king Aldo ni Sabat, pero damdaman tayo po ngening magsalita Jesus nga na, makalunos kayo. Woe to you, mga hipokrito, mga plastic, mga bulag na tagagabay. Bakit? Uling for publicity mo po in papal Torah, anya, mga santing lang magmalan. For good impression mo karen tao, ing anya waranda, anya pinpututukila karen batas. King palwal mo, ing karel lang diri ng pansin. In pangkilob, iyang eda diri ng pansin. Anyapin po ingawos karela talaturo. Ing dapat ng gawan, apin maging tutulang talaturo karin tao. They should be spiritual teachers. Ing gagawa na po ning mestro ning kasalpantayanan, apin ing itayid la rin tao king kabanalan at papunta king kayaryaning banwa. But sadly, eda po agagampanan ita. And sad to say, kaya kaming pari, we too sometimes fail to understand our own theology. Ne minsan, may kaka-misinterpretation karenturo ning pisamban. Anya, imbis na maging dalan kami, mi pabanalan kayo palalo, maging dalan kami ning pamikawani. Maging dalan na kami pa ning pamipate-pate. And worse, kami maging imahe ng Kristo para kay kayo. We preach and preach in front of you, pero potang lawen ke po impami bebe ko bilang meto nga pari, agli mo. Sasabyan kula ring amano ng Jesus ke kayo. Patawaran nyo ring mi kasala ke kayo. Luguran nyo la rin tawong di napat maroke kayo. Pero pangatuntong ko po kimbye ko, king sariling biye, o ba't ya kumpari mismo, magkasakit kong mamatawad. Magkasakit kong luguran, laring di napat marok ka na ako. We teach, but sometimes we don't follow what we teach. And this gospel urges us to examine ourselves. Kut nangantala rin po rin kikatang sarili, nano kung klaseng disipulo ng Kristo, nano kung klaseng Katoliko. Pota po bang sisimbata mo, lalawen ko mo nung nanong mali, daring gagawan, daring tao, kimpang susulod da, kimpang galoda, pota pong mag-ibpami, makapokus la po rin gamat tamo, rin matatamo ka rin gamat daring ngaliwa. Nung maka-orange posture ko, o makatas la rin gamat, o kaya naman mag-holding hands la rin mi asawa, o rin mag-jowa, sana all. Ita ba in kikatamong focus? Na nung mas maulaga, ing panluwal, o ing pangkilob kabang mga ditam? Na nung mas maulaga, potang mga di kingipami, ing gamat, o impuso daring balang metong
ang makasang-ayon kay nga pong Ginoo. We examine ourselves as Catholics. Po tagalang lulubko mo kim pisamban, banmantun kamalyan daring aliwan tao. O bakit magnovena tamo po para kang Santa Monica? Bakit sisimba tamo aldo-aldo parangal kang Santa Monica? Bakit magprosesyon tamo? Nung iting selebrasyon, nakatamo mas lalapit kimbiye ng Santa Monica. Nung iting selebrasyon, alayang pamigaganaka, king pamibiyebye ng Santa Monica, mumuli yang alang kwenta in selebrasyon tamo. In selebrasyon tamo, pamigaganakaya, bankanita, apakyapusan taya naman imbiye ng Santa Monica, kimbiye tamo ketiking yato. Anyapin po, gaganakan tala, potang magpiesta ya Santa Monica. Makanano yang kinabiye, makanano nang alagpasan rin problema na, makanano na nga sopan ing anak na San Agustin. At karetang karanasan na reta, papakyapusan tayo, nung makanano yaman meging matatag kasalpantayanan ni Santa Monica. Anyapin po ing piyesta, yakabud saya at tula, ating niyang kayakibat a misyon. Yakabud pa magtawo, yakabud pa magsaron, yakabud selebrasyon. Nune, tutularan tayo Santa Monica Kimbiena. King selebrasyon tamo, ing nasa na pong Santa Monica, apin ing mas milapit tamo lalo relasyon at kasalpantayanan king nga pong Ginoo. Milapit tamo lalo, king tutong mamietula kimbie. Ing Ginong lulugod. Ing Ginong mamatawad. Ing Ginong parating at siyo. Ing Ginong mangalingwan. O yan igagampanan tamo. Tamo mo kabud maging masaya ka rin piyesta. Nune, sana mas mipalapit tamo lalo. King tune mamietula kimbie. Ing Ginoo, manggaman king alananga. Amen. Talakad tampo. O Ginoo, ning sablang lelangan, mo kailangan ding material at templo ang tingtuknangan mo. Makanyan man biryan mong manoknangan karintawong lelangan mo king kekang wangis. Akinabos ding daya ning kekang anak at pepabanalan ding kalam ning Espiritu Santo. Pakiramdaman mo rin kekang panalangin kabang ngaming sasabi, ginugawan mo keng pakasautan ning Espiritu Santo. Para ka ring ministro ning kekang iglesia at didinan mong upayang mamatawad kasalanan, maging aliwala ng Kristo, muking kompesyonaryo, nune sukad ning biyero, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka ring pamuntok ming sibiku, pag-aralan de sa ingkekang ebanghelyo, ilapit de iti, kingkarelang pamangawang batas, at babo ning sabla, igalang de kingkarelang pamamahala, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka ring daralan kasakiton at kagutguton a kaisipan, itubod me sa karelo, ingke kang espiritu, ban ituro na karelo, king ingdala ning krus,
yamu ing bukod dalon, payinturo king kalayon, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Para kaya kaming makatipon keti, mikasikanan kaya salog at tulang patutu, king misteryoso ning sarili ming kaligtasan, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnason. O alanganggang Diyos, pasalan mo sa ring kekeng kaisipan, pakapalyan ding kekeng puso, ban akilalara ka, luguran at suywan karing anggang aldo ning biyemi, itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamon daon matanggap la arapanin Diyos si pangmayupayan totoo. O Diyos ang malunusan, ingganap pa sakripisyo ng Esokristo, gewa na keng balayan mo. King kekang lugod, pagkaluban mo keng kayapan at pamisan mitong ingke kang banal ay iglesia. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Hing ginu manatili kaya kayo. Iyat nayo rin pusoyo. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan karin o ipa, Diyos king ngalanganga at lubos mayupaya, king lugod kaya kayang lelangan in tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kekang pakalulu kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi, kapamilatan na, ring anghel at ding sablang koro ring banwa, mitmong kapag mulala lang sasamba arapan mo, ing siwalami, makisametong sana king karela, kabang kakantaring mitmong tula ing dalit ning kekang ligaya, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibatan ning sablang kabanalan. Urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin kay Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Esokristo. Bayo yami dawon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwa ning tinape. Pepasalamat siya keka. Pirasone at binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alangang gantipan, ami bubu para kaya kayo't para ka rin sablantao, banketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kabigaganakan nyo kanako. Ipasagtaya ang misteryo ning kasalpantayanan. Cristo si lumikang bebe.
Yangin igaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo, darawon mi akeka iting tinapay nimbiye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka impepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, ding sablang obispo, pari, diakono, madre, religyoso, at ding sablang tinipon mo ngening kabingyan ay iti. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang sublinye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimye anananga, ban kayabe ng Maria, in Birhen indunin Diyos, kayabe ring apostol, ding sablang santo, Santa Monica, San Agustin, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, apurian da katapaligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon keya, igpang mayupayan tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Anting metong a pamilya ning Dios, manalangin tamo karinturo ng Jesus kaya katam. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panawon mi, ban king kasawpaning kaya kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, kim panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
o ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan din kaya kang iglesia, at pamayapan me ang ponbiluga nagpangking kaburyan mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alananga. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. Ipakita po ngayon, may kakametong tamo king kapayapan. Peace be with you. Nyo ing kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad la ring mayawos king apunan ning kordero. Ing katawan ng Kristus, na sa aking bilang. Tayo ng Kristus, na sa aking bilang. Pagka po, paninayin tayo po, ing go signal na po ng kaya katamong aseret, bahay tamo tikdo karing kaya katamong nuklukon, at magpila papunta king pari at TMDC. Dakal pong salamat.
talakad tampo, manalangin tamo. O ipaming malugod, pasulungan na sana karimpuso mi impakayap ng upaya ning kekalugod, ang tabayanan at tayra na kesana kimpamagmalasakit ming paligayan da ka karing sablambage, itiyadwan mi king kapamilitan ng Kristong ginumi. Siklod tamo po. Siglod tampo bang pangadyan ing orasyo emperata para king kapayapan. Itamongan po. O Diyos, igpaming at syubanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapagkumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panahon ning misusubing kagutgutan, king pisasabiyang politika, ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may ngalabas sa panahon, pepanatilyan mo ing kasalpantayanan mi keka, anting metong abansa. Ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kaya panmulub, yang may ngabos alang kasasakgulan kaya kami, karing mi kakarakal a kalamidad, ape pasari ning ketubuan, antimurin karing sagkul agewa aming tao, ke kaban ning istoryami anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gera. Pakiramdaman mo laring panigapumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, angwan mo kami, iba't karing persa ning dewakan, amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato, uling manwala kami. Ela tao ring kalaban tamo, nunay espiritu lang pamuntok, ila ring atyo king kayupayan, at ding talabanibala na ning karalumduman, amag-ari king yatong iti. Ding spiritual akawal ning dewakan king mabilog ayato. Ipanalangin nila ring pamuntok ming ipanibalang gawang masakit na desisyon para king bansami. Ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keka. Patinaing paing tungulan mi, layong manigapu, king pamamatawad at pakalulu mo, karing penandit a pauli ring takot at suspensyaming midungisan, ing panlalawe mi, at meging dalan, ninge ustong pamangampi, at pamikasama, karing alawang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampuke ka, O Ginoo, king gawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo. Nung nuka rin, ing pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod. Nung nuka rin, ing pamipanasakit, ing pamamatawad. Nung nuka rin, ing pamagduda, ing kasalpantayanan. Nung nuka rin, ing kasiranlob, ing kapanayan. Nung nuka rin, ing karalumduman, ing sala. Nung nuka rin, ing kalungkutan, ing tula. Iti adwan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ama bibie ampo mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banala Espiritu, Dios, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Angin mo kami, San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami, San Jose, ipanalangin mo kami, San Francisco ning Assisi, ipanalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami, San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami, San Fernando, ipanalangin mo kami, Santa Monica at San Agustin, ipanalangin niyo kami. Lukluk tapos sagdi. May pabengi kaya kayo po. Magbiba tana. Biba Apong Monique! Den po ka rin king bahay pari. Sanay lang nuestra. Ne? Biba nuestra. At masaya tamo po, king tauling nabi na mas tamo, pasibay, may itong yapong kadaya tamo king Mexico, ing kaya katangges pris, king kaya nakana po, may ka duling assignment, meging Paris
Vice Rectoria king Cathedral, kay bat maging sekretarya ng Arsobispo, paman mi lukluk, pa mi kapari buldit, luklukan. Miyali siyang pasibay ng assignment na niyangin ni pong kasalukuyan, iya pong kura paroko ng Birhen de la Merced, kiniking bahay pari, siyempre po, Reverend Father John Senon Tulio. Thank you. Ating kang 1 month sekretarya? 5 months. Mga kalamang yan pala kang amumpiel, 1 month siya atake katamo na. Alis may ka 5 months ang sekretarya. Karen pong ordinasyon, metong niya kareng kung atagunan iyamong senon. Kiraklan, ko pumagapsen kareng ordination o ng huling pandemic. At makalungkot pin po king pandemic, i-mother na, metong niya po kareng mituran king at may biktima king COVID-19. Katanda ko po sa gulit, talakad kayo at pangaditayag, yang mag-offer tamo mong metong Our Father para king kaladuan ng kapatid tamong i-Janet. Ipamedyo ka banua, misang banyilag mo, datang kaya kaming kayirian mo, mi paminto ng lub mo, ketisuri, pantibanua. Ipagkalaboy lang kapanaban, king kapatid ng Janet o Ginoo, ingalanggang sala, sandagsa kaya. May painawa sa aking kapayapan, ing kaladwana, ding kaladwaring sablang tapat, ame ko na kapamilatan ng Panginoon Diyos, ipainano sa aking kapayapan. Amen. Okay, doktor ko pong pasibayo. At siyempre, salamat kareng Barangay Lapot. Tanto rin Barangay Lapot. Talakad na pa rin Barangay Lapot. Bali po king Lapot, yung kakaiba kareng chapel stam mo, marakal kareng sisimba, anak la. Dis nang kuita. Bala mo ka na, no? Pero majority kareng sisimba, anak la, king Lapot. Ko balo po tareng mga tuwa, mga lapot na la. Bitatagan din nga, no? So anyway, kanbera po rin Lapot, yapin po rin Barangay Santa Cruz, Maragol, o talakad na pa. Ayan. Marene naman. Akin ni po, Balansila. Matuwang pong anak. Then Santa Cruz, Maragol. Di rin ang kong Maya Poras. So rin pong aduang barangays. At then pong Lekkom. Nino rin Lekkom. Ito rin Lekkom. Nino representatives. Talakad no rin Lekkom. Bela ka rin operors. Tamo rin Lekkom. Kay ba't po rin PYM officers. Nukadla ng PYM. Talakad na. O rin karakalda. At by the way po rin, PYM tamo at may ka Paris Youth Leaders Camp la this coming weekend. Weekend na kanya, next weekend. Ano nang ini? Weekend nang ini. Nauling Lunes na pong ini. Ngayon pong Friday, Saturday, Sunday. At karala po king Casa Santa Monica gawa ng karelang leaders camp. Reta po nga, kaya na kanyo na, yabi po kareng yut tamo, uling datang ingaldo, ila po rin kapalit tamo rin. Dahil nga na ka rin, niyang inipa, sa sadyata nala, maging pamuntok ng Santa Iglesia. So, kareng PYM, thank you. At bukas po, kung na po ba, sandining kaya katamong sponsors o make-offer lang naman. At bukas po, wala rin misa tamo. 6:30 a.m. Mass, then po nga King Vicaria, pero tinya naman natang misa yamong senon, King kaya. So, reta pong available, King Vicaria tamong pong mapinan mo ka rin kaklasiko, ila pong kaya betamo itang morning Mass. At ken pong 6 p.m. Mass, kaya katamo pong main celebrant, Mas presider, among fiel, pareha. Okay, kaya ba't po ito kayong prosesyon? At uling piyesta tamo pong malati, atin pa rin binyag bukas, ang atin pong pabinyag, itang 10 o'clock in the morning.
Atin na pong paabiso na magpabinyag. So, alas 10 siya po bukasing kekatang binyag. Okay? So, dakal po salamat. Talakatana for the final prayer. Pero, sige. Kaya betala pa po pala, kimbing ini, ring operas, den Corpus for Christ, santo ring Corpus for Christ. Alala mo nata, palakpakan tala po ring Corpus, sarita po. Thank you na, thank you. Inginu manatili kaya kayo. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayan tuto kilagyo ning ipa, poning anak amponing banal ay espiritu. Ing misa mi daon ne ume kayo king kapayapan. Viva Santa Monica! Viva San Agustin! Maya pabengi po kay katamungan.